Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Haberler vakti keldi. Bu kunun esas hadiselerin hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti bugün programımızda. Kırım'da 4. Yalta Halkara İktisadi Forum çalışı başladı. Akmecit'te iş adamlarının evi açıldı. Akmecit rayonunda kan tapşırı fuqari aksiyası geçirildi. Seran Usinov öz 80 yılını qayd etdi. Kırım Umumrusiya takım ştab oquvlarının 3. so'nggi basamağına qo'shildi. Bu ve diğer ma'lumotlarni bizim yanımızda seyretiniz. Kırım'da 4. Yalta Halkara İktisadi Forum çalışı başladı. Aprel'nin 21'ine kadar devam edecek. Tedbirde Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın 60'tan ziyade memleketinden 3000 iştirakçı toplanacak. Tafsilatlar bizim levhamızda. Yalta Halkara İktisadi Forum kenete dünyanın hepsi köşelerinden musafirlerini karşılay. Bu sene tedbirde 60'tan ziyade memleketinin vekilleri iştirak ettiler. Forumun esas mevzusu Rusya'nın geleceği, dünyanın geleceği. Avstriya ve Almanya memleketlerinden şerefli musafirlerinin sayısı halkara iştirakçiler arasında en ziyadedir. В прошлом году мы впервые выпустили специальную почтовую открытку, приуроченную к Ялтинскому международному экономическому форуму. Мы не стали нарушать этой традиции, совместно с Почтой Крыма выпустили такую открытку и к 4-му экономическому форуму. И сегодня, собственно говоря, мы вместе с вами все станем участниками церемонии специального гашения. Это действительно уникальная история, храните ее. Это действительно историческая, очень такая важная и хорошая традиция. Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov qayd etdi ki, forum musafirleri ailesi 3 milyar adamdan ziyade olğan memleketlerini taqdim ettiler. Bu delil Rusya ve Rusiyalı Kırım dünyadan ayrılğanı, üzülgeni aqtaçışı fikirlerini yok etti. Aksyonov aytkanına göre forumda Kırım dostları halkara birleşmesinin toplaşığı beklenili. Россию ждет только хорошее будущее, развитие, модернизация и совместно с теми странами, которые разделяют точку зрения России по разным международным вопросам. У нас очень много российских бизнесменов с других субъектов, ну, со всей территории нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, форум пройдет продуктивно. Ожидается подписание соглашений порядка 100 миллиардов рублей. Kırım'a Suriye'den büyük heyet geldi. Bugün Yalta Halkara İktisadiyet Forumunda Tışkı Ticaret ve İktisadiyet Nazırı Samir Al-Hal'nin rehberliğinde 70'ten ziyade iş adamı iştirak edecekler. Delegasyonu Kırım Cumhuriyeti'nin başı karşıladı. Sergey Aksyonov haber etti ki Suriye'nin Latakia şehri ve Rusiyalı Yalta şehir kardeşlik haqda muhafalet edecekler. Anlaşma forum çerçevesinde imzalanacak. Forum meydanlarında hem de Suriye'nin cenkten son yanından Teklenülüvü ve Ahyar ve Tartus şehirleri arasında deniz yolu yaratılığı müzakere edilecek. Я думаю, что санкции – это пари для экономики Германии. Я был с моими коллегами в Крыму из других партий. Мы были везде, общались с представителями крымской власти, депутатами, бизнесменами. Поэтому мы говорим «стоп» санкции, мы хотим продолжить деловые отношения с Крымом, как это было раньше. Yıl-yıldan musafirlerinin sayısı arta. Geçen sene bu 46 memleketten 2200 adam idi. 2016 sene ise 26 memleketten 1100 adam. Bu sene geçirilgen forumun birinci günü Yalta 3000 insanı kabul etti. Bu Rusya regionlarından ve Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika gibi 60 memleketten gelgen iştirakçiler. Enver Ablaziz, Millet için. Kırım'da küçük ve orta biznesini nasıl inkişaf ettirmek mümkün? İş adamlar kayda müracaat etmek gerekler. Akmecit'te iş adamlarının evi açıldı. Onun esas maksadı bu maliye, adliye ve vergi soler çözülü sistemasını sadeleştirmek. Hizmet bir pencere sisteması boyunca gösterilecek. Kırım'da böyle 10 nokta olacak. Böyle idare Rusya için unikal. O iş adamlarını ve hakimiyet organlarının arasında işbirliğini sadeleştirilecek. Kırım Cumhuriyeti'nin başı qayd etdi ki biznes işbirlik nizamında çalışmak gerek. Не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы грамотно подсказать, какие шаги необходимо предпринять для реализации, для открытия своего дела. Хочется работать в режиме благоприятствования, а не сопротивления. Вот на мой взгляд, как раз таки этот центр должен эти вопросы решить.
Украина сакины Кырымға контрабанда урлукларыны көрсетмеге тырышты. Кырым сынырчылары ярымадаға Украинадан соған урлукларыны алып кіруге yol бермеділер. Бұл ақта Кырым бойынша федераль хавсызлық қызметі сынырчылар идаресінің матбуат қызметі хабареті. Араба бақылған вақытта юг бөлігі артында 3 пластик пакет тапылды, оның ішінде соған урлуклары барады. Тапылған малар гумрюк хадимлеріне тәслим етілді, олар Украина сакиніне низбетен қарар алмақ кереклер. Сотрудниками контрольных органов было принято решение о проведении досмотра авто с применением технических средств беспилотной собаки. В результате в отсеке, находившемся с правой стороны багажника, появлен 4-й пакет с аналогичным содержимым. Все изъятые предметы установленным порядком переданы сотрудникам Красноперекопского таможенного поста для принятия в отношении гражданина Украины административно-процессуальных решений. Бір аятны құртарған инсан бүтін дүнияны құртара. Ахмежит район Едина Россия тәшкілатының Генчлер гвардиясы онкология хасталығындан азап чекен балалар үшін донорлық қан тапшыру фхари акциясын кечірділер. Onlar жияшлар балаларға ярдым етмек ве донор олмақ үшін топладылар. Султания Истакаева тәфсилатлары. 15 дақиқа ве бір жан құртарылды. Қан тапшырмақ үшін тамам шу қадар вақыт керек. Сергей Казаров мұнтазам шекілде қан тапшыра. Отап студентлік чағында донор олған едім. Қаным бір кімселерге ярдым етежегі мені пек қувандыра, дей. Благородное дело. Считаю, что нужно сдавать. Пока что еще не почетный донор, но периодически я не стремлюсь к этому, но помочь я готов. Табиет колледжінің студенті Виктория Садыкова есе екінші сефер қан тапшыра. Акцияда мемнениетлік или иштирак ете. Анасы кебі олмаға істеді. Эменки муим бір иш бежерді. Меня сдает мама, она у меня заслуженный донор. Поэтому я стараюсь помогать тоже людям. Қайт етілів, Эким Бақуы анкетаны толдыру, буюк невбетлер. Мында хаста балаларға первасыз қалмаған инсанлар топландылар. Қан мерkezіне ер күні 100-ге донор келем. Ама бұна бақмадан қан етішмемезлігі сақланыла. Чаще всего, конечно, это отрицательный резус-фактор. И 4-я группа крови тоже вот сейчас недавно была очень сильно востребована. Но предугадать, какая группа потребуется, это уже от потребностей медицинских организаций Республики Крыма. Поэтому следите за донорским светофором. Генчлер гвардиясы ерсене донорлар күніне бағышлап акция кечере. Эпосы топланған паралар Ефетов адыны ташыған Қырым Жемхуриет онкология клиник диспансерінде тедавиленген онкология хаста балаларға yollanılacak. Султания Истакаева, Сандзивадинов, Миллет үшін. Көтек ве қырық бұрын Украинаның нардеплері меселерінің насыл чезелер. Украина юқары радасын мебусы Сергей Мельничук ве радикальная партия ферқасында фракция бойынша оның сабық зенадашы Дмитрий Ленько Украин телеканалында жанлы эфирінде бір-біріне көтекледілер. Телеканалының мәліметіне көре Мельничук радикальная партия ферқасының фракциясындан чақырылғаны себебінден зыддиет пейда олды. Ама Ленько полис хадимлеріне ариза язмаға планлаштырмай. Бронь етілген Урал арабасы ве Енгіл Таврия Славута машинасын иштирагыле қаза бүгін сабақ межітте юзберді. Бұақта шатлар иштимаяқларда хаберетейлер yol нақлие қазасы Безна соқағы районында юзберді. Нетижеде Енгіл араба юк машинасына өлішіп асылып қалды. Оның сол көпчеклері ерден көтерілді. Бұл вақияны ось көзлерінен көрген адамлар айтқанына көре Славута яқыт қою станциядан шыққандан бронь етілген арабаға yol бермеді. Ама бұл ерден ресми мәліматларда жоқ, адамлар айтқанларына көре зарар көргенлер жоқ. Дағда яңғын юзберді. Қырым Умумрусия тақым штаб оқuvlarının 3-cü соңқы басамағына қошылды. İdarələrinin мақсады тіби яңғынлар нәтижесінде пейда olğan fevqəladə vəziyyətləri yox etmək. Müxbirimiz Safiya Şukurova devam etti. Бір қолайсыз учхон ве яңғын бүтін дағны қаплапала идман оқушылар ақықы яңғын огынде имтиан кібі Ахмеджитнің Суванбары янында яңғынға қаршы бұйук оқулар кечірілі. Любые учения должны проводиться для постоянной поддержания боевой готовности сил и средств. Поэтому это учения должны проходить периодически. Такие комплексные учения еще и позволяют отработать взаимодействие между разными службами. Эфсенеге көре бүгін сыжақ боранлы ве құру ава. Яңғын айны бұд дақада юз бере. Эпысы топланғанларының эсас мақсады оны жоқ етмек. Согласно задума практической части учений,
В нем принимало участие более 300 человек личного состава от всех привлеченных сил ведомств, организаций, министерств и более 70 единиц техники. Алев Дархаловның тезлігі ел сураты ве оның жөнеліші ile бағлы. Янгынчылардың әрекетлері тез olmak керек. Янгынны yok etmek üçün 30 метрлік yükseklikten 6 insan düşe. Олар қиын барып етілген yerlerге atışını söndürmek gerekler. Bundan da gayrı aviация su бомбардировкасını нумайыш etті. 2 куба воды, 2 тонны. То есть летчикам очень тяжело зайти. Поэтому, как правило, авиация эффективна на площадных пожарах. То есть вот, в принципе, в данной ситуации вы видели, что площадные пожары, они как бы заливают площадь. Да. При определенных навыках, да, можно и тушить и очаги. Вот. Ну, я думаю, что в данной ситуации это очень хорошо, потому что летали 2 машины, и в каждой машине менялись экипажи. Каждый нарабатывал свой опыт. Bu okuvlar maxsus mayıs bayramlardan evvel keçirildi. Çünkü aynı bu zamandağlarda yangınlar yüz veriyor. Bugünkü hareketlerini seyretmek için çok insan toplandı. Artek лагерinin terbiyecileri de mında iştirak ettiler. Удивило то, как все оперативно и хорошо сработано, то, какого высокого класса здесь все-таки представлены были работники, и то, какая здесь хорошего качества техника была. Очень переживали, такая была обстановка, когда загорались пожары, и когда их тушили, было очень интересно, было столько дыма, что ты просто стоишь и ожидаешь, ну что же сейчас будет. И то, что сейчас все хорошо закончилось, это очень классно. Tahminler boyunca keleyatgan yaz sıcak olacak demek yangın xavfi da büyük. Tabiat zonalarda bulungan vaqt ateşnen muhayt olunuz. Safiya Shukurova, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Devlet Texnik Nezaret İdaresi yani Gostexnadzor os 60 yılını qaytetdi. Mutaxassislar donatmalarının texnik vaziyetini, onlarının ekologik ve xavfsızlık alını teşkireler. Şimdiki vaqtda idarede 37 mutaxassis çalışan. Os yürür texnikanın yol kurucu ve attraksion texnikanın qayt etilüvi. Bu inspeksiyanın esas vazifeleri sayılan. En güzel xadimlerini faxri yarlıqlarnen ve medallernen taqdirlediler. Мы взаимодействуем с различными органами. Это и прокуратура, соответственно, Следственный комитет, это и органы ГИБДД, с которыми мы также совместно проводим мероприятия. Конечно, есть к чему стремиться, к чему расти. Тем не менее, очень большой прыжок был сделан. Мы дальше набираем такими же темпами большими. Я думаю, что многих субъектов перегоним в ближайшее время. Acayip lügatlar, bibliografik kitaplar, derslilikler, monografyalar, Kırım Tatar tilinde inşalar toplamı, hocalar için kullanmalar, Kırım Tatar halkının tarihi ve medeniyeti boyunca eserler. Kırım Odeslik Pedagogika Üniversitetinden çok yıllar devamında becerilgen iş takdim etildi. Rusya, Ukrayna ve Avrupa arxivlerinden devamlı iş bugünkü senet temelini koydu. Bu malzemeler Kırım Tatar tilinde tasıl keyfiyetli olmasına yardım edecek. İlmi Tedqiqi institut 5 bölükten ibaret bu edebiyat, folklor, телшинаслық, medeniyet ve tarih. Наработано больше 300 отдельных изданий. Я не говорю о журналах, об отдельных статьях. То есть проведена колоссальная работа научно-исследовательская. И сегодня именно эта работа, которая проведена научно-исследовательским институтом, дает качество образования на крымско-татарском языке. Сегодня 18 докторских диссертаций разрабатывается в нашем институте научно-исследовательском. Они разрабатываются в качестве монографий, которые могут быть защищены докторскими диссертациями, потому что их разрабатывают уже готовые ученые, кандидаты наук. Вот это им поможет при защите докторских работ. Телшинас, лингвист, лексикограф en büyük lügatlarının yaratıcısı Siran Useinov o 80 yılını qaytetdi. Kırım Odeslik Pedagogika Üniversitetinde onu yakın dostları, zinadaşları hayırladılar ve sıcak dileklerini seslendirdiler. Ustanın sevimli kompozitsiyalarını ise ansambller ve halk yırcıları icra ettiler. En büyük bahşiş Kırımda cenkten evvelden en yüksek hocalık unvanı Şeyh Ul-Muallim Aqta şehadetname oldu. Seyran'a hazırladık ayrıca bir dokument. Seyran Mehmetoğlu Useinov Şeyhül Muallim unvanının sahibidir.
doktorumuzun Cengiz Bediyevich'in imzası ve muhruyla beraber Seranaga Allah hayırlı etsin. Milletimiz sürgünlük devarında gayip etken sözlerini dane toplap, o Kırım Tatar tilini inkişaf ettirdi. Bir vakitları ressam olmağa arz etken söz ustası Kırımga avdet olunğan son yarımadada birinci tuğan til ocası oldu. Rus Kırım Tatar lügatlarının tirajı sınırlı olğanına bakmadan, olarını Kırım kitaphanelerinin harflarında tapmak mümkün. Все, что в наших руках, любые наши поступки должны приносить пользу нашему народу. К этому нас призывал сам Гаспринский. Аким Джемилевнің қайтармасы Кырым Татар Медени тарих асабалық музейінде белі хореограф, Улу Ватан женкінің иштиракчысы, балетмейстер Украинада нам қазанған санат эрбабы Аким Джемилевнің сергісі açılды. Милли Медени тарихына о Кырым Татар қайтарма ансамблінің солист ve балетмейстер милли oyunlarının популяштырыcı ve қайтарма ансамблінің oyunları adlı kitabının muallifi olarak kırdı. Taqdim etilgen resimler, foto resimler ve sana kostümleri belli Medeni erbabının merasımının tanıştıra. Kaçan biz aytamız Akim Cemilov hakkında bizim kozogumuzda tasavvur ola onun icadı. Ama böyle bir pek büyük iş Akim Cemilov tek belli artist değildi ve o baletmeister ve diğer taraftan o bizim oyun sanatımızın saklap kalgan insan. Bizim yanımız sonuna yetti. Milli telekanalından ayrılmanız, akşamlar rahat geçsin.